يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے مردما بیان کنک بتگ یک مزنے درورے نی جوان دلگوش بے پائی گوش دارگا بے شک ہمائے کشم توار پر دیت چا اللہ عبید ہجبر آ مکس کی جوڑ کت نکنن تری آ درست ہور ببا پائی جوڑ کنگا او اگا مکس بچام پیت چا آیا یک چیز زی آ پچ گپ نکنت ایا چاہیا نابود و کمزور انت لوٹوک او ہما کے چا آیا لوٹک بھی بزا گئی دراہیں رد معبود آ بت ببند یا پیغمبر و نیکیں بندہ یا دگے ببند درا ہور ببا بلاہی چیزیں واسطہ نہ بلکہ ایک مکس کے ہوں جوڑ کت نکنا ایو مزنے حبرے بلکہ مکس کے چامپتگی چیزہ پچ گپت نکنا تری درا ہور ببا اللہ پاک ادا مشرکاں آگاہ کنک لوٹیت کے اشان کہ شما ہوتی معبود گمان کنت اشانی بے وسی و لاچاری حال ہمشنت نی آگاہ معبود ببتینا گوڑا اشانی ای حال نہ بیت و ای قدر کمزور نہ بتنت پدا ہم شما اشان ہوتی مشکل کشاو مرادانی پورا کنو گمان کنے اللہ پاک وط مسلمان ہدایت بدنت آمین.